igitabo cy'itangiriro 50 umurongo wa 21. Itangiriro 50 umurongo wa 21. Aravuga ngo none mwe gutinya zaje mbagaburirana n'abana banyu bato, arabahumuriza ababwira neza. Amen. None mwe gutinya arabahumuriza ababwirana ineza. Amen. Mugira umugisha w'Imana. Mwaragumutse ko mutakivuga ngo amen. Twari tuvuze ngo mugira umugisha w'Imana. Hari ikintu kijya kintangaza mu macaci, kubwira umuntu ngo Imana iguhe umugisha, kandi mu by'ukuri uwo ufite ntabwo urawuhaga, ariko ukananirwa kuvuga ngo amen. Imana ibaheze umugisha. Ndamukiriza umuntu mwicaranye umubaze ngo warawuhaze kutavuga ngo amen. Hari igihe dushobora gufosinga ikintu kandi mwarabwihaze. Dushimye Imana ko turi kumwe namwe uyu mugoroba. Dushimiye Imana ko turi kumwe n'umuvandimwe Pastor Moses, n'umwira wanje, ni inshuti yanjye. Namubwiye uyu mugoroba hari ahantu nja kwigisha, ariko ndumva ndafite topic zihagije, ushobora kuza tugapartage umwanya wacu, nimba ari iminota 20, umwe agakoresha 10 undi 10. So Imana iguheze umugisha mucungaje. Turashima Imana ku bwanyu mwese, Imana yagize neza kubaragira. Turashima Imana kubw'umuvandimwe Cici. Nimba hari ikintu kigoye ni ugukorera Imana unezerewe kandi uri mu bihe bibi. Nta muntu wonanirwa gushima Imana ibintu bigenda neza, ariko ikintu kiza gitangaza Imana ni mu gihe uyishima kandi uri muri conditions zidakwiriye. Ndamukiriza umuntu mwicaranye umubwire ngo ntawonanirwa kuyishima yuriye indege ugiye nko muri Canada. Wewe uzokunanira? Pastor Moses uzokunanira? Wabyaye amahasha gushima Imana uzokunanira? Wabonye promotion mu kazi gushima Imana uzokunanira? Imana igukuye iwanyu ku myaka 50 ugakora ubukwe gushima Imana uzokunanira? Ariko ikintu kiza kikomera ni umuntu ushima Imana ari muri condition zidasa n'amashimwe, ariko ukabwira Imana ngo Mana ibyo ukoze nibyo bikwiriye. Nico kintu cyatangaje Imana kuri Yobu. Ibintu byose byarashize, ariko abwira Imana ati kuva waba kuva nakumenya nibwo ukoze ikintu cyo gukiranuka. Abana 10 bapfiriye umunsi umwe, intama 14,000, ingamiye 7,000, indogobe 5,000, umubiri waboze. Umufiance we wari we mugore waramubwiye ati umva tukimana ikunige nta kindi sigaje. Yo baravuga ngo madame ngo uvuze nk'aba bagore bo muri quartier, ngo igihe cyose twabayeho ngo twabonye ukuboko kw'Imana, ngo none umugoroba umwe icecetse twama tuyihakana. Ndamukiriza mwene wanyu mubwire ngo nimba hari igihe wigeze kuyibona yigumeho. Haleluya. Satani adukubitisha iby'Imana itarakora, hanyuma tukibagirwa iby'Imana yakoze. Agafata ibyo Imana itaragukorera akabihindura inkoni yo kukwibagiza iby'Imana yakoze. Yamuda ibibazo byo mu isi birahita. So ukomere wihangane, ivyo ndivyo dunia ilivyo, uko ni kwisi imeze. Bavandimwe, reka tuganire ijambo ry'Imana. Turaganira ijambo ry'Imana kubabarira. Ahantu twari turi iri jambo ryangeze ku mutima cyane. Kubabarira sinari mbizi, ariko niryo jambo Imana yashize ku mutima uyu mugoroba kugira ngo tuganire ijambo kubabarira.
ndamukiriza umuntu mwicaranye umubwire ngo kubabarira. Apana gusaba imbabazi, kubabarira. Harya hababarira uwakoshe cyangwa hababarira uwakoshejwe? Uwakosherejwe. Hababarira uwakosherejwe, hagasaba imbabazi uwakosheje. So abakosheje bo turabareka, turavugana n'abakosherejwe, turaganira n'abantu bakomerekejwe, abantu bahemukiwe. Abo nibo tuganira nabo mu mwanya muto cyane, ntabwo ndi butinda. Inkuru dusomye ni inkuru y'umugabo bita Yosefu. Yosefu yarakosherejwe, akoserezwa n'abavandimwe be. Bibiliya iravuga ngo hari ibikomeri bitabasha gukira, ngo ibikomeri umuntu yatewe n'abavandimwe. Muri kunyumva yemwe? Muri kunyumva? Imana ifashe mu nyumva. Yosefu ise yamutumye gusura bene se. Ageze mu kiraro baravuga ngo ndore Karosi araje, tumwice hanyuma dutegereze icyo inzozi ze zizabyara. Bamukorera igitangaza cya mbere, bamwambura umwenda, bamuhambira amaboko, bamujugunya mu mwobo. Bamukura mu mwobo, baramugurisha. Abamuguze nabo baramugurisha, agugwa n'umusirikare bita Potifari. Umugore wa Potifari yifuza Yosefu. Yosefu arabyanga. Hanyuma muka Potifari asigara n'umwitero wa Yosefu. Bibiliya iravuga ngo Potifari atashe, asanga Yosefu nyirabuja afite ikoti rye. Aramubaza ngo uko ufite ikoti ry'umugurano? Aramubwira ngo wa mugurano yansuzuguye, yenda kumfata ku nguvu. Vugije induru, arahunga atumwenda we. Bibiliya iravuga ngo Yosefu bamutwara muri gereza. Yari afite imyaka 17. Ava muri gereza afite imyaka 30. Ku mwaka wa 30 Farao arota inzozi. Bibiliya iravuga ngo habura umuntu n'umwe wazirotora kugeza ubwo bagiye kuzana Yosefu muri gereza. Yosefu aje arotora inzozi. Bibiliya iravuga ngo bamugira icegera c'umwami yitwa Safuneya Paneya. Bamutambagiza igihugu cyose cya Egiputa. Baravuga ngo abantu bose bamuramye. Bibiliya iravuga ngo asekera ahantu yigeze kuririra. Mureke mbabwire, nimba ari ikintu kiryoshe, ndamukiriza umuntu mubwire ngo uzosekera ahantu waririye. Kubahirwa ahantu wasuzugure. Le type yinjiye mu gihugu arira, ariko muri ico gihugu nyene agitambagizwamo kicegera c'umwana. Bibiliya iravuga ngo muri ibyo bihe bene se barya bamugurishije baza guhaha. Ndamukiriza umuntu mubwire ngo Imana igumi kurindira ayo mabandi, kuzogeza ubwineza y'Imana izacanwa kuri wewe. Umuririmbyi w'umutanzania yaravuze ngo ombeya adui wako ili aishi siku za kutosha, ili siku za kubarikiwa ajioneye mwenye. Ntituzongere gusengera abanzi bacu bapfe, tuzabasengere barame, babone ineza y'Imana ku buzima bwabo.
imana iriyaranja iragira amabandi yose yagurishije Yosefu. Muntunga ibiganza muvuge ngo ikuragirira amabandi mu izina rya Yesu. Irabaragira Yosefu iramukuza. Igitondo kimwe bongera kandi guhura. Bagira ngo wongere undamukiriza umuntu ngiye gusoza. Umubwire ngo muvandimwe tuzongere guhura mu bindi bihe bizaza. Ibihe urimo uyu munsi bishobora kuba bikwemerera kubabara. Bishobora kuba bikwemerera gusuzugurwa. Bishobora kuba bikwemerera ko buri wese agufata w'ijambo. Ariko ibindi bihe bizaza. Ibindi bihe bizaza. Another season. Mu bindi bihe bizaza. Yosefu ahura n'ababana. Bibiliya iravuga ngo bahura. Yarahinduye inyogosho, yarahinduye imvugo, yarahinduye style, yarahinduye nationalite. Ngo yavuganaga nabo kupitia mukaramani umusemuzi. Mureke mbabwire bakwigireho busy, bashobora kuzavugana nawe babasemurira ibintu byarahindutse. Hey, hallelujah! Ndamukiriza umuntu mwicaranye umubwire ngo ushatse wanegera bigishoboka, ikindi gihe kizaza bizahinduka. Ibiza bibwira abantu nk'ababwira ati yeme muntegera amatwi bigishoboka, igihe kizaza uzoza undeba kuri televiziyo nta mabandozi ntiwambona, wifi yashize. Tutaongea nao kupitia wakaramani. Hata leo inaonekana kama tunazarauliwa. Nubwo uyu munsi usa n'usuzuguwe, ariko ejo uzavugana nabo. Icambere ntibazakubona, bazagukura. Wandamukije mwene wanyu ukamubwira ati mwene da wanegereye ko tukiresha. Hey, hallelujah! Wanegereye ko bigishoboka. Papa Moses wazoza umpamagara ko bigishoboka. Ko bigishoboka ko no kwitaba. Kwibihe bizaza Imana yacu izitamuro. Kwibihe bizaza. Wambwiriye abantu ukababwira ngo kwibihe bizaza bitazaguma gute. Bibiliya iravuga ngo sinzababaza intore zanje. Ite sinzababaza intore zanje ite. Ayo makuru yo nisezerano. Reba mwene wanyu mu maso umubwire ngo ni amakuru y'impamo si ukubizoho. My brother. Bibiliya iravuga ngo ahura nawe mu bindi bihe bitandukanye na bya bihe bahuriye mu kiraro. Bitandukanye na bya bihe bamwambuye ikoti. None ntibizoshoboka afite bodyguard. Afite babahungu bazabaje inyuma y'abantu bakomeye. Ariko biraryoshe. Ariko mwanunze ibiganza Imana ikazabampangira. Kazabagenda basunika abantu. Duheze Imana yacu icyubahiro. Hallelujah! Bibiliya iravuga ngo muri ibyo bihe ntabwo byari bimeze nka bya bihe byashize. Bibiliya iravuga ngo baramupfukamira. Naratangaye. Habaho igihe cyo kugurishwa, hakabaho n'igihe cyo gupfukamirwa. Habaho igihe cyo kugurishwa, habaho igihe cyo kwamburwa imyenda, habaho igihe cyo gufatwa ugahambirwa, ariko habaho n'ibihe byo gupfukamirwa. Bibiliya iravuga ngo baramupfukamira, ngo yitegereje abamupfukamiye ngo abona ni yamabandi yamugurishije. Nimba ari ikintu coryoha no gupfukamirwa n'ibandi. Ngo areba abona Rubeni, Simiyoni, Yuda, Lewi, Isikari, Zabuloni na Yasiyama bandi twahuriye mu kiraro bakangurisha. Arababwira ngo nabamenye, ngo murabo mu nzu y'abagome, ngo murimo muragenzwa no gutata, ngo murebe igihugu kitagira amaboko. Bibiliya iravuga ngo baramubwira ngo nukuri ntituzatubesha, dukomoka ku mugabo bita Yakobo, ngo icakora tuvuka turi 12, ngo ari kumwe inyamaswa zaramuriye. Uwo ninde babwira ngo inyamaswa zari? Niwe nyiri kuribwa n'inyamaswa.
ariko wavuze ngo tuzongere guhura mu bindi bihe we. Tuhese Imana yacu icyubahiro. Haleluya. Ntibigeze hari yashize imyaka 20. Arababwira ati none ko muri 10 abandi babiri bari ati kandi umwe inyamaswa zaramuri. Atundi umwe ko muri 10 ati uwo wasigaye yitwa Benyamini. Avukana na nyakwigendera. Avukana na marehemu kandi mama wabo yarapfuye. Ati uwo mwana ntazava mu gituza ca data. Bibiliya iravuga ngo abwira Yosefu. Yosefu arababwira ati kinyemeza ko muri abanyakuri ngo nimugende muzana uwo mwasigaje. Bari bavuze amakuru neza y'uwo bavukana kuri mama wabo. Baragenda baja kumuza. Bibiliya iravuga ngo afata igikombe yamweraga ngo agishira mu ishakoshi cyangwa mu mufuka wa mwene nyina Benyamini. Ngo bageze imbere batashe babona abajepe baraje biyongiye iwabo. Ati ye ati mwibye ati mudusake ati kandi uwo mugifatana mu mufungo. Ndamukiriza mwene wanyu mubwire ngo uza witonda kuvuga bene ngangu baba bapanze. Bibiliya iravuga ngo barasaka bagere ku mutoya witwa Benyamini basangamo igikombe. Kandi Benyamini papa wabo yari yabihanangirije ngo muramenye mutazamusigiyo. Bibiliya iravuga ngo bose baragaruka bafukamira Yosefu ari 11. Inzozi ziruzura. Bibiliya iravuga ngo ananigwa kwiyumanganya uwo munsi. Umuririmbyi w'igiswahili yaravuze ngo tunayo sababu. Tugira impamvu zidutera gusara, zidutera kuryama, zidutera kwiruka. Nubona umuntu arasaze uzumureka buri muntu agira kona ye. Tunayo sababu, tugira impamvu zidutera ABCD. Bibiliya iravuga ngo ananigwa kwiyumanganya ngo aririra mu maso yabo. Arababwira ngo bavandimwe ngo ndi Yosefu wa wundi mwagurishije. Bibiliya iravuga ngo Benyamini arahaguruka ngo afata Yosefu mu mashati aramubwira ati wa mugabo urabeshe. Ushobora kubuza amakuru y'iwacu. Nimba koko uri Yosefu ikanzu riba mu rugo ni iryanjye. Niriya kanzu data zareba karira ni jyande nimba uri Yosefu. Yosefu aramubwira ngo nukuri kanzu ni iryanjye. Amaraso ariko ngo nayihene. Aramubwira ngo mwana wa data wifarashi yawe uyurire ugenda ubwire data ibyo wabonye. Yosefu yurira Benyamini yurira ifarashi. Asanga se Yakobo aramubwira ngo papa ngo amaso yanje yamubona ngo namwitegereje da namubona. Yaravyaye afite abahungu babiri Manase na Efurayimu. Afite umugore witwa Asenati. Afite ofisi zitatu. Ministeri y'abinjira n'abasohoka. Imana yarayimupashije. Niwe wungirije umwami, ministre w'intebe. Niwe ministre wa ekonomi. Umuhungu wawe yaragagayiri. Amasezerano yarasohoye. Yakobo yamayurira ifarashi. Aja kureba umwana wiwe ya Yosefu. Ngo wagereyo ngo begamiranye amajosi. Ngo maze barari. Yakobo abwira Yosefu ngo mwana wanjye mbwira amakuru. Yosefu abwira se ngo papa ngo wa munsi ukantuma kureba bene da naho ga namabana papa baramfashe banambura ikanzu. Yakobo akarira. Mureke mbabwize ukuri, ibi bintu tunyuramo nk'intambara uyu munsi hari umunsi bizaba amakuru y'impamo. Vita tunayopitia kwa leo ni ushuhuda wa kesho. Bila vita hatuna ushuhuda. Intambara n'ubuhamya. Niyo mpamvu abamenye Imana bataza babona intambara bazababona ubuhamya. Ndamukiriza mwene wanyu mubwire ngo n'ubuhamya. Ongera umubwire ngo n'ubuhamya nimba utaragumuka. Abakristo baragumutse ntibakicunga. Hakika ya Mungu tuzigendera Nigeria cyangwa hano kwa bamuhozi Buganda.
bamuhoza uvuga ijambo ryiza abantu bakiruka bagasara. Nabonye igihugu coroshe kwigisha. Mu Rwanda tuza gukora stage ariko tuje ko bamuhoza kwigisha. Hano uvuga kagira naba bantu narabambuye. Haleluya! Ubuhamya ni intambara. Bakwambuye ikoti ati papa bantaye no mu mwobo. Mwana bagutaye mu ati papa barangurishije. Papa uruko kwanguze ko ni shetani banjanye muri gereza. Atari ko nyuma yiyo miraba yose nabonye ukuboko kw'Imana. Bibiliya iravuga ngo Yakobo arapfa. Niho nashaka ayo yari amakuru nibwo ngiye kwigisha. Natinze kera. Yakobo arapfa. Ya mabanda akora inama. Imana iguha umugisha. Ya mabanda aravuga ati Yosefu ga yatinye kutugirira nabi kubera muzehe. None muzehe yapfuye. Yosefu arahora. Bama bavuga ati twigira inama. Tumwandikire leta tuvuge ko ari data wasiza yanditse mbere yuko yitaba Imana. Ngo Yosefu ndabizi ngo bavandimwe bawe bakugiriye nabi ngo ariko n'imfu zababarire. Bo iyo ni inama bonyine barimo bakora. Wandamukirije umuntu mwicaranye ukamubwira ngo wakwitonda utazaseba ibi. Haleluya! Supunguze maneno baba. Ya dunia inabadilika. Wotu kumuntu ngo numukene ejo agakira. Inzira z'imigisha nziza zinyura mwanya. Wakwitonze. Ariko ndamukiriza umuntu mwicaranye nimba atari nyoko bukwe kandi nimba ari nyoko bukwe uhindura intebe. Umubwire ngo wakwitonze. Kwimfubyi ziza zikura wakwitonze. Hey my brother. Wakwitonze ko abashomeri bazababona akazi. Wakwitonze. Wakwitonze. Wakwitonze kwibiye bitararanye. Ko Yesu atayaza tukiri no Kanombe. Wakwitonze. Ariko wandamukirije umuntu muri kumwuka mureba mu maso ukabwira atari ko wakwitonze wa muntu. Bless Imana icyubahiro. Haleluya! Iyo babimenya wa munsi bari gucisha make bakito. Iyo babimenya cyagi. Ariko baravuga ngo data yasize yanditse nta rwandiko yanditse Yakobo. Nibo bonyine amabandi ntaza kizo. Ati yasize avuze ngo uzotubabari. Bibiliya iravuga ngo Yosefu arurezo arababwira ati bene da iyi ni ekritire ya Yuda. Uyo ntabwo ari Yakobo wanditse. Atariko nzabatunga batungane n'abana banyu. Jewe Yosefu nzabatunga batungane n'abana banyu. Narabababari nimewasame. Haleluya! Ariko wandamukirije umuntu ukamubwira ngo habwa umutima wa Yosefu wo kubabarira. Narabababariye nimewasame hakita. Narabababari. Mureke mbabwire umukristo utababarira ntazi ico Yesu yakoze igorigora. Yesu yaratubabariye tutari beza. Arangiza aravuga ngo namwe ngaho nimugende mubabari. Ngaho genda ubabari. Hari indirimbo ninjye munyamurenge utazi kuririmba je nyine. Ramutsa mwene wanyu mubwire ngo nishinwa nta kitaba mu Bushinwa. Hari indirimbo izivuga ngo abantu bubu ntibakivugana, tibakiramukanya, tibakigendererana kubera abana niwe gusa kubabarira. Ukamubana n'umuntu utazumuvugisha. Ngo amaraso yanje nayo ntaza huza. Vuga ngo koma shetani. Mubabarire. Wasame. Nawe warababa. Mubabarira ababanga. Mubabarira ababavuze nabi. Mubabarira ababahimbiye. Mubabarire. Haleluya! Abanyabwenge bane cyangwa batanu cyangwa batandatu ngira ngo nsorezeho bavuze kubabarira. Umugabo bita Nelson Mandela ndamukunda cyane. Yafunzwe imyaka 27. Ave
harimo abaperezida w'igihugu afite igipolisi n'ingabo, arangiza aja kuri televiziyo aravuga ngo mbabariye abantu bose bagize uruhare mu kumfunga, ndababari. Ndamukiriza umuntu mwicaranye umubwire ngo kubabarira si ukubura ukuyigira. Hariho abantu bagutije nk'igipolisi wotumara, Imana ishimye ko ntacu ufite. Ndamukiriza umuntu umubwire ngo bagutijije nka ribi kabi yawe wotumara tu. Kubabarira si ukubura ukubikora, ni mu gihe uba ufite imbaraga zo guhora ariko ukavuga ngo izi mbaraga ndazikoresha mu kubabarira. Nelson Mandela abwira abantu bose bamugiriye nabi, arababwira ngo uhereye none mutuze nimewasamehe. Byatumye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bita Clinton icogiye yurira indege araza muri South Africa, abaza Nelson Mandela ngo tubwire ni gutubasha kubabarira abantu bakugiriye nabi imyaka 27 bakagufungira mu mwijima, ni gute wewe wagize izo mbaraga? Nelson Mandela abwira Clinton, aramubwira ngo umuntu utababarira ngo ni nk'umuntu uzufata igikombe cuzuye uburozi ngo hanyuma akakimwa ngo agategereza ko kizica umwanzi we. Iyo utababarira ni wewe ubwawe uba uri kwigirira nabi. Ukeneye kuruhuka, babarira bakugiriye nabi. Kubabarira ni umuti ukiza umutima. Ndamukiriza umuntu umubwire ngo babarira, pressure itazakwica, uzagwara pressure. Abanyarwanda ndabakunda, baza bavuga ngo umugayo uvuna nyirawo, umugayo uvuna ugaya, ngugawa yigarami. Kumbugawa ntazavunika, havunika ugaya. Ndamukiriza umuntu umubwire ngo nutababarira ni wowe uzavunika, abagukoshereje bijyaniye. Nimba ukeneye kuba muzima, babarira wibohore. Umugabo bita Martin Luther King umunyamerika yaravuze ngo kubabarira ni igikorwa gihoraho, kuko umubiri urya ukambara ukoga ukisiga, babarira bihoraho. Ndamukiriza umuntu mwicaranye umubwire ngo amabandi ndazashira kugeza Yesu aje. So nutababarira uzaguma ukomereka. Rero babarira bihoraho bya buri munsi. Ese muri kunyumva yewe? Ntabwo muri kunyumva. Umugabo bita Blaine yaravuze ngo nta rukundo rushobora kubaho mu gihe kubabarira kutabaho. Nimba utababarira nta rukundo ugira. Paul yaravuze ngo urukundo rurababarira ngo kandi rubabarira byose. Nimba utababarira nta rukundo ugira. Imana ifashe mu nyumve, mubabarira abantu. Kandi abantu ni babi. Ahantu twari dufungiwe, umunsi namenye ko abantu ari babi, kandi uwo munsi nahise nkizwa. Ni umugabo n'umugore we bazanye akana kabo ngo kabibye, gafite imyaka nka 12. Ndavuga ati uyu mwana wazanywe na se na nyina, ubu ngewe yari umfitiye imbabazi mfita ndakomera. Ndamutse umuntu mubwire ngo amabandi yaragwiriye, nimba nyoko na so bo gufungisha bakarya umwana waduza. Hey my brother, ababi ntibateze guvaho, ahubwo wuzura imbabazi za buri munsi. Hallelujah! Hallelujah! Uhabwe imbabazi kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa icyumweru cyose. Witegure kubabarira kuko abantu nibateze guhinduka. Reka nkubwire ikintu cyatangaje. Hariya twari turi, hari terime twagira ngo nukugurutsa indege. No, bamaye indege ngo nyigurutse. Nigiye umuntu akwandikiye urwandiko ukarutwara hanze umunsi nsoho. Nahawe letre n'abagabo babiri bari bashwanye n'abagore babo
noneho bafungishwa n'abagore babo. Noneho barambwira William ugusohotse uduhamagarire zino nimero badusabira imbabazi. Uwa mbere nahamagaye narasetse, naramubwira tumva mada wobabarira umugabo wawe ntibamumanukane mageregere. Yaravuze atumva ntaragerayo bamwitseyo. Ndavuga ati koma shetani abazimu baragwiriye ngo narinzi ko yagezeyo ngo nawe aracyari Kicukiro. Ariko wandamukirije umuntu ukamubwira ngo habwa imbabazi za buri munsi. Tuzamurire Yesu icubahiro. Uwa kabiri nzomubabwira ubutahi we yaranyishe ndaseka. Umunyamerika witwa umufaransa bita Louis yaravuze ngo kubabarira no kubohora imbohe kandi ukamenya ko iyo mbohe ari wewe. Kumbe kubabarira si ukubohora uwakubabaje, ni ukwibohora wewe. Ramutse umuntu mwicaranye umubwire ngo nimba utababarira ubuzima bwawe warabuboshe, wiremeye prison, wiremeye mageragere. Kubabarira iyo ubabariye ntabwo ubugiriye neza uwakubabaje, wewe uburimo wibohora. Hari umwongereza wavuze ngo kubabarira ngo ni isuku, ngo tuba turimo dukoropa umutima. Donc abantu bataza bababarira umwandura bishe. Imana ikinguye umutima wawe utazubabarira vuga ngo ni pubere. So nimba ukeneye ko umutima wawe ugira isuku, iyo tubabariye tuba turimo dukoropa. Biratangaje gukoropa inzu ubamwo ariko ntukoropa umutima wawe. Ariko wambabariye ukabwira umuntu mwicaranye ngo wakoropse we. Wababariye abantu ukiboho. Ese muri kunyumva ye? Kwaba nkabagira gutya. Haleluya! Haleluya! Oh, reka nsoze mpeze mwene data natinze.